Ingo kugwata ugeni oringi kirinteto chietu cheruthi ithatu mbita Maureen Kinyamo na neto mathithio ni Purity Richard. Amona nteto iria nkureterete ni Gavana Mwangaza kumeneria munini wawe akiuga ni mukuru wawe wa mugwatirie siasa na ngita ya Kiro mugwanja. Atongeria mwanya kurita maoni jao nyuma ya Gavana Kawira gwita barabara rietwa ria mwene. Mutongeria wa baria kaimbungene ya Meru Mwenda Ithele kuga MCA bange ne bakumugwata mbaru kureta rwarie rwa kuga kigina gya kuganania wodi. Nayo mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi gukurukia rwarie rwa kigina ruria ndege iria ikarunga makaunti ne wekare ya gwangirie 15. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza muthenya jwanarwa ni akinyite South Imenti kuruguria rwangi rwa ekuru rwa kwerwa twana cibitari ni akanyakine kiri rwarie rwawe gavana nonekete guchikura munini wawe Mutumantu Ethinki akimwira kinya mukuru wawe Murega Baichu ni amugwatitie guchwa kura na mwankira nande atirono obisi ya gwikumiria na ugite kinya Murega ni atete Kiro Kathomba kumania na gukamataga ngita ya Kiro mugwanja kumwigika kampeni na atona kinyari tinguge jaba umutuma kuga ne atunyi mutu ikare enante tweje kinya akiadia Gavana Kawira Mwangaza nteresha kanyakine na ugite nethirite akiongera ntukuche gukurea kana Kamiru iria ni ithatu kiri kiumia akiuga ukurea iji ne gutuma kurukira kagita komo kiri ntongoria cia Meru na nkurukia akiuga bageta na mbere kuringa tunywa no aithia geta gukurea ntuku cionthe atengite mathajawe nande turi nayo Jumaine na Njuma kena nande bara bakuwa bakenoga necho badithiate agwere nao ibo kwendo benderea kwaria tuongereka iri benderea kwaria tuongereka iri tugwatania ntuko cionthe nintenoga Kingi na ugite atije nembi atongeria baboragia mukuru wawe Murega Baichu uria Gavana akuga muringire ndebe kwa miaka 10 akamatite ngita ya Kiro mugwanja akiuga mukuru uju wawe nengiro obisine urategunikaga na thirikari kinya nombi ala Kawira ugite nkuruki kinya mukuru wawe nethirite agitorito bamwire bobo ijite ntuku inka nyuma ya munini wawe Mutumantu Ethinki gushumiria werune na kuga na atete urito boe kuma atonyere obisine menyore nyangwaga india nto bakurira menyore okwate obisi dikira a kampeni me akeku babu gwije ngitere stima ne giyo ingana ne Kiro mugwanja to kuwatanira na ndimbira achuririe Kiro mugwanja kuma rukiri monko ora gishwagaira mwakurukura me akeku Nuko menyore mama Gavana agoka Mungu ate obisi ate 44 ate ngari ate mbirenge bagorera bibionde bigotwa ate ndio ate secretary ate ogona obisi ayo ngore ko muteo na bonge buru bora ndigarie nare nekereja wekiro nandi nani chiomete kurugo chorugo kweli yes na mukimo nakaria mpongere Gavana Mwangaza no ugite wene murungu agucokeria nkatho ni untuteka withirethira kinyangini ntongoria cionthe nethirari na inya ya kuritira mumiru ngugi kiria Gavana uju ugite ni kigena ikureta thina thirikari ni awainga mebaibo gukiumaria ereko na mateke na njundo ile chikiari neki na ndenda bona bojeresie nkagenya yetu ya Yesu tika wainda mwe kurujo ojo bokuona acha atutumo ngo tutumo na ndo gwitangoge
inkonjeri nkundi bwega iguje nande bedrete nwe ore wengwa ndikwenda kugweta bakabecoka iria kire yana jo indirekire matubamba ndigwa ya rwimbo rukuringwa tesa sawa indirekire matubamba na ndacoka ndaunira kanywa mithigi na boigwa ndatutu mobuka mimbi go tutumirwa niaja nani mpingite paipu chionde kwinga bakauga mbuba tige kuga turwa nduwe baba chiole nduwe loko chiole nduwe twage matanite nduwe twage roje nduwe ya mtu kumi yake kibendiki kingi yako kianze kio kemungu ndekolega Gavana Mwangaza kuthingatene na atongeria kuma Kirobi ciawe na kinya MC wetu rari arunduranira bari na moroto ja kurugura matanite winya kanyakine leri na itanda 50 matanite ria kinya mutindwa itina matanite ja uringire ni gavana roi gavana gatokwira itugwiritwe nondu matanite je kweri warugura na arua kankori anto bara beto na anto beto babogeta itiroi bukandinga ndegoro jibitarera matane tera neritengoge anto babogeta isigitumba gwitambere gushokeria nkado bange bakiruja bairinga na mateke bahati turita maendeleo nabyo tukurugura maternity ya capacity ya itanda 50 itanda bibi bieru matrisi ni ndongi machuka ya mavongi stima chike libwega rangi ya kibu bongi na utaratibu na yani department yunya chekwara kuma kanyakine wandine abogeta isti gicigo mbunge kia Southiment nke report rande tosha weru rea kwa rietwa ni mutugi kare Murungamiri wa rwangirwa kwamukira mateta ja thirikari Florence Kajuju ni achumirite na arwana kuga rwangiro rwa ombudsman ruri tayari gukarithia nthi gavana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma ntwithinki akienda gukinyithia muthia murutira jwa gisiasa jura jwitite na mbere kaunti-ini ya Meru. Ariuga obisi jiri na ataramu baba inge baria bathomerete kuthiria nkuchanio na kwabwira mono bakaewa kanya gakureta thiri ni ugite bakaandikira baruga nteri izire kenda gutikethirwe na kurema kwa ngugi kaunti-ini ya Meru. Mukaririgite wa kiama kia ombudsman Florence Kajuju na ugite ati obisi yawe igachiritanĩria kuthiria nkuchanire chikuoneka gatigati ka gavana Kawira na munini wa Mutuma ntwithinkia ni untukire obisi eje kuri na ataramu bakubariria ende thai tukuona kwina mpatho inene na gatigati ka deputy governor na governor lakini batu ende turi ofisi ya ombudsman pia itobera batu turio tumbo batetheria no ndene ya ofisi yetu twina mediators twina baraba arbitrators twina baraba mba kwithia baikarithia anto nthe bakathithia reconciliation era tuweta alternative dispute resolution. Ariuga bate kwenda ngugi kaunti-ini ya Meru iremani untu bwa nkuchaniji ikwethirwa baringirwe kura bari gintu kimwe oitobera mantu yanonto baringirwe kura bari gintu kimwe na sheria ebete inya bethira bagitira Meru County ngugi bari gintu kimwe tutikwenda ngugi ira babati kwethia bagita ikirema nonto kwena mpatho kana kwena mpinyano kwa ito baromba baichokanire amwe na bethirwa babendelea kwethia batikwatanira turio batu turi ofisi ya ombudsman tukethia twibandikira baruga twibera beye tukarenthi nabo tumbe kwariria na inyera twegi isheria mathina era benayo tuone na atia tumba utigira twikuwatanira twinthe turi a Meru no ntuito kumenya bira biena maana ni bora ngwira twabere bombe kwithwa baimita ni akubaromba bakinya obisi neje nikenda barirwa na gutigira kwina ngwataniro kwa uto abaromba bethirwe bakeya ke batu inya tubaririe na tumba kureta barabangi bonde bomba kwithwa bena mathina mwanya kenda Meru yetu yethe igita ngugi bora kwagirite batu turi ofisi bila tugategera ni bora baitirete wananchi ngugi ira mwananchi ake ya complain ke ofisi ya ombudsman atira itirwa ngugi au ende ni tukethia tuti wetania bwega nabo
kwa urira bakeya twaranirie ngwitikia twatethania kwa twandika baruga twabwira kenda bomba kwithira bakireta na tumbe kubwatithania bura tukumba kana kuthiria mathina yaria yari othai. Ni arikirite ati ni akubangania buria obisi ya ombudsman ikarugurwa kaunti-ini ya Meru. Kubwakikishira Murungu atethia mwaka uyu kithira tukethia tukiruura ofisi yetu kenda bomba kwithira bukireta mathina yaria yonthe bwinayo ndene ya ofisi yetu ya ombudsman a Meru. Nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza gukurukira mutandao jwawe jwa Facebook guteneria mwingi ati kuri na barabara etagwa na rietwa ria mukuru wawe Murega Baishu ntu buria bukitie miario mingi nthigurune yonthe ya Kenya Nandi uria wari MC wa Karen David Mberia na ugite gisheria no mwanka yendekithia ria gwita barabara rietwa ria muntu uriku kanore kuno mwanka rikurukwe ni mbunge ya kaunti. Nawe mwandiki munene Kiamene kia Abbas Mugambi Manyara no rete MCAs gukira kuma torone na kurota na rengavana akwate ni untu nikyo gitumi baringirwe kura na kwithirwa bari bunge cha kaunti. Na thirikari cia kaunti cionthe ja nthigurune Kenya ciina kathari gakwa ninya kunenkera maritwa barabara ciao hindi na kuno mwanka bunge kaunti iu ithirwe ikira mwerekithire kana gichonko police na nyumene ende kithirire watho kana motion chithirwe gikurukwa ni MCAs. Eitha mwabu kuna mantu jereje thatu jabatere kwithwa thingatiro kinya mbere thugano riri rithirwa ritumirwa kirikirinde. Bwana Mugambi Manyara urani wakili hamwe MC wa Karaja ruterwa Karen Bwana Mberia ibetikanirite kimigambo bauga nkendo mweke ja gukurukwa nteto yonthe ikagiuta tena watho. Prosinja niji mtoro gwirite kunemwa ayimo i president yake kuti barokwenda utwira Murega Baishu ka ayetagwa president wa Meru County atibwite kinya kwithwa ikonsinda kwa kana mtungi uro moyo kunemwa ke barabara eu. Number 2 antu bara batumaira barabara eu kana bara batura antu reu ntikumenya kethera baroru akethera barabara ini mwe after Murega Baishu kana mtungi na tutaigwa public participation. Number 3 ntigwitika kinya kwi policy ya kunim barabara kana street county government ya Meru bathithia bamiunda baikia Meru County Assembly ikurukua. A motion you will go to county assembly you can adopt and then governor you can execute. Can either governor an interest na bwiri kutumira either a member of the public through elected members of the county assembly abera an interest kwa nambi barabara dito fulani. But yara yondera ya bithikirite Meru is impunity of the highest order. Ndene kipindi kebiri kebunge je kaunti Nairobi ejiko mwaka 2017 mwaka 2022 barabara mo street mwanya chithiro cigarura marietwa na shughuli yonthe yathithirwo ni MCAs. Kou kerera nkuwe kiringwa nkurindu boringera nontu ugeta Nairobi ugeta kaunti ingi nukwithira bara moija nimirwe Wangari Maathai Road ija nimirwe kwa Nkuruma Road no tiga wa mtu eringa kerere imwe ni metinya marito janto bara bati a Kenya. Lakini kaliga imbigitu momiru wewe ngwa mwana wetu wewe ngwa barabara kwa nimdikiwe na erende guswa njira cia enge barabara ijiko rami kaliga imbie kuringwa kerere kuya gavana zekuru na tutirona banimite barabara mrieto ya kurubo kwina governors arume men na tutirona there is no one tonete animate ithira barabara kana institution iriku rieto ra mukuroke kana remwe kuroke. Mheshimiwa Kirinya kwanza nominated na imbigikyo gitumethwe na inye kuthithio no ntuwe ati ukira mtu na guti mbuga wondi arungamirite gutwike gatwa mbesha na naragia very well na nan defender very well, lakini menyame mwira uga kiara kimwe gitumba kuraganda wenka na bange baire batatu barabaragia batiumba upass resolutions ire ibirete gukurukwa kia kuonania kethango ya Meru County ni gwito bwega county assembly ko county assembly Meru na ngavana ngwataniro yao nire kuthiria Meru jaura mbugire ko na mpaka na mbia pa gwatana umenyeweta stot kyo kethira thirona ku Governor Bishop Kawira Mwangaza na Region Tububu kana tereje karenda kwethire Kenya thingati ba mo bona Murega Baishu iginto kimwe kitamenyekana mwankira Nandi kundira Mheshimiwa Kawira Mwangaza barabara yu nini as soon as possible itwe Murega Baishu road achokete every sub county ani barabara yonde
achoke umiau county assembly yetu bete ba thithia mbairo bakurukia isheria nao ni Mheshimiwa Kaborio na atongiria bangi ba Meru babe na recommended ideas nkathithia petition kile county assembly yetu kukira clerk wa assembly yetu na speaker barabara hii renamed Chito Murega Baishu Road ngurigana kinya Edwin kiongozi nauga bwaringira kawira kura ukethwa buringirite bukunditie njogu marwere bukondoria bukarigara akinya kethi bagwatanire mugambo ju jutachinje na tuchitinje no ntunu kuri Mheshimiwa Kiraitu Murungi na bwira akabwira kawira ibere nje drama queen manto ya kwa the county alinga bana atiomba na manto yu ya ukarika kambuge u tutibwirite gwita kinya guchwa muthega jwa manto ya twathithirie Nairobi twita gucumbura thirikari ya Ruto kumira njwango tutetherie kwinga kawira itu ngo tubwirite kumwinga itu ngo tubwirite kuga tuti umwenda na tukaria twi Meru para bai Nairobi bakathikiria muna kuatiri kire kwithiro ikioneka baba ingi bara ni athomi ibakorotera muno gavana Bishop Kawira Mwangaza no tubwere kithire riri arentaga ru ingi nayo barate athomi barwa kiraki na gitumi ibarabara ithiro ithondekwa nayo mbe ukorokirika kwa Mheshimiwa Kawira utiumba gukira rukiri nontu murumagu na ukenirio tuko muno uchoka kuga nandi inkwenda kumuchokira nkatho na kuga barabara eji igetwa Murega Baishu Road utiuntu jabu boy kuonania complete ignorance ya sheria nke reporter Ntoshero TV kuma yakingina ngine kineke mshusho Nairobi mbita Boniface Mongera. MCA wa kuorotwa Sarah Gakini achumirite kuorota ngavana Kawira akiuga aretire kigomanone kiarera mushene jwa Nairobi ende atakiriria jama ngavana bangi guchwa onjorithia banthiguru chiaome baria county yomba kugwatanira nabo kenda kuringa Meru njeki mantu nejegerera nawe MCA wa akithi mwenda ithile na ugite baba inge ba MCA baria bathuritwe ni baugite bakamugwata mbaru gukurukia rwaria rwa kwithirwa na kigina gya kung'anania ward chonde kenda MCA patige guturiria marunga bana Kawira ndiria bakwenda mirandi wondini chiao Tongerio barabara ni kuma county Meru no mwenda ithire uranyo no MCA wa kithi agutina na ketwarete rwaria ndene county assembly ya Meru kutigire MCA barabara bathuri bakwathurwa kigina kiguchunjike 50 kirembetire chonte iketho itengi cha witi na mbere development money I mean beche check out 12 billion beche cha development kwa ndo la buranga bana Kawira Mwangaza atalaira kiraitu no ndo wa 12 billion yonde ni maendeleo in development data la 30% ya 12 billion ni taki maendeleo 30% ya 12 billion is 3.6 irambia cha development oga quantify na 145 obora wonde rona 8 million lakini ende turua 50% 8 wondi indirect ya ne wondi chonde then 50% ingi gavana natue noge flagship project chiawe tutukondo okuambeja chonde atuana chiawa wakwenda kuthithia natue na 40 million na 40 million ingi 8 wondine ukethira ogera gavana kwina makosa bando ithora shwanda antu baku bakona development no ndo gavana arenda kinya wichia thia no representative wantu kuringana mwenda ithire awite watho bubu bugatigire MCA barabathuri batireta kingavana kumuturia maru nekenda bona witi na mbere enda agatigira milioni 40 chokinyoke wa ma yetumita mbeya na sheria hii kandira onera ndona batu twende na Meru no manka welenge gavana kenda wikire into wondine kinyaka thira pipe chori no manga welenge gavana kenda pipe ira ikia oku okaro mwelenga pipe ira iteta ibuntu kona Ameru bakulalamika thaiba kiwa MCA betre tandene na gavana MCA bakirire no of course obo MCA bakokira Ameru kuriwe kuthira na kenda MCA sibatakire ibuntu tukwa no mwago the kwina sheria no ntundenda kwitha kwina sheria 50% of the development money batumbe jira tukure one fund 10 million ithatu ikaritwa yeta kimbasari watiara 7 million wonde ko yumeta kuma nara ura mekindori kamarima yatira morondo gwena isiolo otumyombera milioni ithatu milioni mwanja icho barabara icho roi icho chibitare icho akairasi beisindi milioni mwanja methege kuthulunga nkirongo akiantu tikwanda kurongo yantu isheria kwenda tuthithia ikiambecha mashinani
40 million obora award. Amabubu MC Okoroto no Sarakaki etho akirotera Gavana Meru Kara Mwangaza nikira kuga aletire kiriki gomunage kwariria rira na mpui na thira na kanyago twendi wega promombo tethire county Meru na ara kwena antu baba inge beyete aini baba inge mono ara beyete Meru Kenya no ntu bwa kwariria mantu ya climate change no uo kona weather yetu ne changeria inyambura ta yura urebatiri Gavana for sure kya kuthra we are good governor orende karan kuntukura ukalobe kinya at least ndona inyomo akeyo tutetheria mantu ya climate change ya na ukaliene okumatukite nara rukire antu bembe bateruiro kwana antu batianie baina thina ruye orende kara at least ukarobe ukona inya no antu baire ndona baile bakeya ba tutetheria ithima bira wano enjere bita ikwepo monkera thai ba tutetheria ithima bira bikomba kunyua nikenda mwananchi muyembe mutiania na inya imenti party moteka cieruwe for example inya bore tayanitie ruwe kwa Gavana wowe utena good governance kanote kumenya ngwe Gavana niriko bando still kiongo yaku kirionara kiriokolea ajana Sarakaki akethwa kiranga Gavana Meru jo kumene no ritingu gibwawe ndona siba kure antu baraba kwanda miti baki facilitate mantu yu ya wita ya carbon credit Gavana wetu nwere no arakarire nthi auma na buriku kana twira antu betu ba Meru rire baka organize ikundi biu bianda miti na bomba nyabongo kum benefit na donors baraba Kenya thai for facilitate ikundi kwanda miti wetu we antu eta ona mantu ya meya ya yo Meru aretere ndarika ithano second 10 kwa Gavana sit down rethink and think twice ngoiro kurita ndene Meru wowe buru ukiakirie ku etauma kere women representative na etauma ngowe na cia wokolea na icio yuo kumenya nkoloki na yu buru ito kwa credit lakini iterita wa muntu wetu wa Gavana arita murandi yura yo gutethia mwananchi wa Meru na yura yo tachi antu baba inge kanera twetana gisonko sustainable development nkiripotera Woro TV Bechamuthuri Muriuki Eta na mbere na kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gate kuraja na nteto nkuruki. Auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere dimo kukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here.
Akariba kithene bachumirite gutariria ugwa bwao nyuma MCA wao uria nowe mutongeria wa bare akaimbungene mwenda ithile guchumiria werone kuga ati kugwata mbaru utongeria bwa ngavana Kawira. Bariuga nandi wodi wiri ugwatine bwa kwaga witi na mbere bakiringithania na wodi ingi bakiuga bari na wirigiro bunene nyuma ya kuona ngavana Kawira aringi mbicha na MCA wao nyuma ya muchemano jwa atongeria Bamero na rais taunine ya Nakuru. Bariuga batekene tuene tagarere MCA wao kugarura kairi murungamo jwawe. Tukotonere nara Nakuru state launch ngavana baringi mbicha na mwenda ithile nkoro chieto chiwa gwa toria to ereto na twanirwa endre manto ato storire itare giele ara lembene ara wa kwambiria ndo ira renge endre batu to eno gwa toria loito to rotheri. Imeario ya Kariba wandi ya Kitheti Gania West bakiona ni ogua bwao kumania nosokera kwa nkuchania teateka MCA wao mwenda ithile na gavana Kawira Mwangaza ntuko inka inyume baile bawetikaneria kuritaneria ngwe amwe ito kuramba ngwataniro na mwenda ya kwethira buru baba we mutongoria na nuthomi uro economics rwama musimamo yo mutomenya kitha ko utekinga bana pio twanjie kuria me barabara yeweta kinga bana ka tumenya ko weta kinga bana tumenya twina wanyu megu batu tukona mpathukano kwaje musimamo akithino kwenda meangangia mwenda ithile twina nyokwa sana ikwethira family ikwethira atongeria betu batikwatanira twaikweru ari babatanire ruyu nene batibatanirite na tukona ndene ya kithi batwe utibibi utukinyila ikwethira kinya promises ira mame yete atwira ndene erere yete muile atura atubuthiria yonthe otiyo yaroyura koito wino kwa itomweta ndene ya kithino twatumuringirite kura aturitire ngwe. Mheshimiwa ithile arwame na musimamo yo akithi ndetwa mwere kura ni athira akiwatanira na ngavana tumba kurutira ngwe na mara reto wikwa ibare mahali bataba watanira na bakethania echo kwa twega ithile renga kwebela ni akithi awikira mutione ninkuramba nyamu yumbe wetu mutunga tafadhali reka kunkuma nage bakeberi na bakakobia antu bo bombo to mabatu tukanganga ko muno nonto iwe bwenge neo ya maendeleo ndene yetu rarietu Nkuruki barombete nkusanio ateateka gavana na munini oweire kiotumirwa kugania Meru twethinga inge matoke wanasiasa Kawira inge matoke wanasiasa ora bairi ote muntu aichena ata Kawira chale twethingia bairinga nire bo baile bera ni atere batu tukwando tethia Meru nonto batemia kwa thukana otome akubutonge nonto baringe likura bai pamoja amwerende mutano babare ora twatanirere turekane na antu bae twatane na ikuramba kwa piluke deputy ngavana nwe akeya bwambere na bwandu pio akathigira sauti atumirwa kura ngavana na ngavana nwe ekethe akuri antu bamukumirite bamuruyanithia nwe na deputy na bo inkwenda kwa kinyawa na inge mato deputy baritengwe batutethie ekinya 2027 arocha longe deputy arobwithia buraka bwithia batu wanaichi tu tuthukira no tubakuthiria kipindi kiambi bakuthiria kipindi kyo kwethetera babu deputy ngavana na inya na ena mbecha ende tutaigwa muntu akuthetera antu bakithinika kabura iko bobwe turenda nende bugire bureke kuangi tukuthetera ngania obukuthetera muchara ari awa obukuthetera ingari awitana neo waenda na shinda za huko nonto itikaba baichiometie nambi na kurwira mutuyo na tutu wananchi na twerwira thina ira tukura twe batu twingwa koito kuromba ngavana yetu Bishop Kawira Mwangaza iyo na mashinani na ito kuromba okaya gwethira antu baraba ari limpina ibatumira wiko nkoronjiro ria kwe ya kithi na mantu yege michamanio na mibango yokolea ya muntu akarwa mawe okolea mandibuti ndenda kuwa wonu na bwanu ibonete Kawira agete nyumba cha maia imandibuti yau ibonete kuri antu ngambe imandibuti yau ibonete akibwithiria antu manto maingi muno baka urua mabati muntu atekwete bati muntu atekwete nyumba iya bida antu bakwete imandibuti eno antu bakwenda kuthukia antu mathwania atekutuanga bana atekuruta ngwe na kinya mandibuti yau ri kaya thuki na no atu no tumara mandibuti so woni ndienda kuo tubukario atongoria ba Meru
wanasiasa ba Meru ethia wina interest yaku ekuromba etikia ngavana eute thina buru atura kioneki antu ibari achoneki bio lakini ugia kuthukia manto meya no ntu wina buru kwenda nende ibarombete MCA wa Omwenda Ithile uchokera ki gavana kenda Kitheyu mbakona maweti na mbere bura kubati tukuromba wini ya bonene watanire mwenda we mwaneto na itukwendete watanire na muto na Kawira kenda buye bututethia tafadhali Ithile choka kiri gavana turuchorongwe turi akithe na bado tukamwa 27 na tukanekana kura chetu tukaotue maendeleo ndoerio maendeleo yake akuya kura ichi aku atuna shinda nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Akariba ntura ya Twaruthio nande bari na mwanka tariki 13 cha mweri jojo kumaruka kiri miunda yao na gutigira mtungi uria ukwerekana niwe mwene miunda eje bakiaria na andiki banteto akariba babari ugabatwire antu aja kwa kagita gakaraja na gotentuko kinyemwe muntu kinyori kwa chumiria kugani kwawe mwanka nderia barambiririe gwaka na gwita ngugichi ya gitumi miunde neu nande ne bakuromba minister okaria bwandene professor Kithure Kindiki gutonyerera na kubonokia kuma kiri mutunyani uju tuga Kenya ene koga tomira nangwanjala ndibwena kanywa balagena babuna tori bantori atwaruthio nterechia mago location ya Kareba gitaranagia mainga ingwana mathina maraba kurukagira ntuo gwa ntuo akoga nkwela kendeke ene koga tomira kumania na mugitongoro kubainga nonto bamindera baturaga mbareinu we ukareke ngadure maita maile ntuku imwe ngitomagira mbeca jiakwa kuri kunywa chai kenda ndamwitonya na niguo jo ndaithiritie ngikurwa eno nto ndadire ntena inya weo amwe na profesa ula wa ndani Kinjiki ninkwegwa akirigo ntukuraja muno gutigura ni andwa lakini tioga tukuraganira aturaithiritie ogu leu ne beje batorikerie batonenkala taito jeto tuone gwa gwikarande to no to akanwa nyomba twikale mtwalo me no to irianyira loine twachekeire leule nikatwauga twarikanira ati guko tutena taito na turirara tuturetie maruno ntugutera turiragwa uko ni achonko bara baretame ikinyete au ntonde banyirire itonga birera gotuga ugyo tukubite kabokadi bariuga kube kuri na mugitongora umire na kwenda minda yawe ira baturaga kwa mianka na bo bataro mwigwa mona gutwika bainge bao baciariritwe kiri minde enu tururite maendeleo mau monde ninde twejete kwira turamidwe guku nkarigwa turiramidwe todibo eno ni chama chirejete kundamije tariki 30 niyo ndareterwo riu nkira kwa nkeja kundamidwa nkarigwa riu ri baba twajiarire guku tujiariritwe guku twiramidwe todiku toka na tukairwa ko tukairwo thirikari bejete bakiugaga bo ne bo meritiro bati na barenda mugunda jojo jwao twarodio yonde kwimana mwanka muguloni jonge juri au gwetu tutagaloje ndienda kuria atiri Kithure Kindiki amba gututhikeria atia eji alungame atwaruthio one kira tukulwira na bamireti ala mereti amonie munda wae na ntubae na ninde monie munda wakwa uria ntwire kurutira ngugi umania na thina chamenda mbari nubariuga gutire mothi na mbere ta burandoje stima na nkinya barabara akinya muturire wina thina nuntu ana beto bariuria bakathi kununtu mutura ku mantu baba kuma magutuni bariuria bo ana beto bariuria stima bagekira kununtu bara bayite bakiuga gatire kuku kwao kwa gutukuria kareke nuntu no menya muntu ma stima no MP aturuthire stima na acokia twikire ruji ongere muntu maruji nikenda tumba kugitatia gutetheka kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi
Aciari ba cukuru ya Kiuguni ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwinja kithima cukuru neu kenda gukinyithia muthia thina inene ya wagi bwa ruji iria ithiritwe gikujirwa mwanka miako ya irasi yare magwitithwa na mbere na uthu bariuga murojwa nkuru juria bethiritwe bagita ruji nujurikitie kunyara untu buria butumite batigwa mparene ya ruji. Paul Kabithe naranirite na aciari baba agatumenyithie nkuruki. Na aciari ba cukuru ya Kiuguni primary rere wa dini ya Nkondi Tharaka South Sub-County bakiraramikira wagi bwa ruji cukuruni ino. Ndio ni nene muno ya kuthi gutarwi bantu araya itugirwo bwa kumbika no turuthuru inya pampu ino riaga ya Kiuguni twikirwe kinya chora tona kana wagwa tugatetheka mantu maruji bantu araya ikathita na ara kwa maigo mathiru ino tukuthi utaruji bininyaga bi muciari wa Kiuguni na nkoromba thirikari tutethie twina thina nene muno ya ruji mama na thina twini ya gaika kuru ya ingirwe tutia turana thina kakuru ekuingwa tutaga roe kilomita 7 kuma turi na muntu aritwe mitongi 20 kwa muciari ntuko kuringana na thina ri cukuru nera twinio ya ruji especially tendio mweri wa kuma mweri wenana wa kenda kuthiugu twina muro kurukirite arakini ka utija roye rwazama rukaura gwatuika utie roje ana betu bakaya na tubojo kuma metie bena turoje roye rwathira gwatuika wana intobia kuthambia intogunka kwina thina arimo kunywa roje kwina thina nondu itangire turemwe no ario tuonoragia roje no aria kagita ka roje aria ta thina nkututhukagia tukonoria ruru akathita na bwije roje rwa muro twamuhanka wegwe rwesa wa mono rukirwite gaya arimo beto kinya bethina ya kunywa roje nontu no kama arimo kamete roje na mucuba kuma mutie nontu roje tunganire twatugwete tunini tangini rimwe araba kire bugite muro wa kuru na orankuru kibethiritwe bagitaga roje nombite kuingirwa bona igoro kewe gutire roje rukwenda mabona iti roje na ngachi twaka ibia rugamire murungu tukoromba thirikari turugame yone cukuru na thina tutethie bai bai bayo ito bayo nabaka bakona bai otiethe neto tone taga ruero tutaire to nogire ta nyondo akuguru komwe bai ntio mago tande ne mitongi nkuria kakuru ne echoke ruguro na rano ntoni abwere rio gutoriuma agatukathi gutara roje kadita karibu kilomita 3 kuthi muroni atugutaira roje tukamate turete indikio tuguta turi aciari temde turi aciari twinde gutara roje nonto bagutetheria kurugira na betu na kona wenderezia gwa cukuru yetu nonto twina thina muno nonto wa gutwika roje ruingirwa kamuro ka twinako na agauto tiona roje rwa kunywa tigo ikagitani wako barutite mbito muno kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gutigira iba kubathondekera kithima kia roje kirankuru kikiombire kuthuka wakagiita ne twegwe kiao eone cukuru yetu ikarita yikithakani tio tutikumenyeka nonto turiona wana bara tukuthura tutikuona tabao twigirwa kiao nonto itangire moto tumagira ndene ya cukuru yetu tukuria thirikari buru na kiao kiaga batuthuganirie na tio baturirikane ta twi cukuru kana twi thirikari ni tonerwe nwa untu na pampu yengene andi pampu yetu iri akube nione athukire ititukundagia roje ya ekari ogwende etutie roje kinya gukubiromba gututetheria gukurukira kwigwa tukwanje ntire cia roje cikuoneka agawa tustima itransforma to areterwe ne nderi etekirwa mwanki agata laptop cietu cia kirakire nonto itichanja mwalimu akaya kinya uthimo yake kuthirira mwanki acukuru no athire Nkondi ende ne ya twina cia cukuru ino ya twina mono na tutime akwereje cionde nonto kwanana tabara bau maro gongorora ria gakuru erekeretwe ere mboju batiumbaga kuringa gogo baya cukuru agakubeno cora ira ni mbega lakini mbeteri cia thukire igwarira mwarimu munene wa cukuru ino ya Gatunga Secondary bwana Muriukiendere na mibango kathumba ya gutigera cukuru ino ni gukira nkuruki nenda kunenkera Gatunga Boys a facelift tumiukiria ikinya environment ikinya yo karate ino ya university tugimenyaga Gatunga Boys county school waneo imachaga na level ya county na even extra county school ruino ithongo mabwega na inkubu promise kana nkubu nenkera hope kwamba cukuru ino mwanko omoke ya kuthira kumendi ugu ikegwa ikimatching standards cia Tharaka University no tunie chire Tharaka University tutiumbo karakaribu na university na tio utwika tio tutikumatch standards ira
Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu Paul Gwakabithe. Ikundi kathomba kuma Ntere Chegembe North nibambirite kwamukira mbeo cia ming'ao kuma kiri thirikari onde tuthengerete maanda kiaria bisa urimi Ntere unaugite bari na wirigiro ngai ekaura ya kung'ana kenda kwebana na mpara ya kiaramu arimi baria baciandikithite niboritwe kuthithia bubone kenda kugunika na mibango ya thirikari. Amemba bako bawiritu muno nonto ibararia bakora cia mung'ao ngiyokeya lakini at last gwa mungo kweya nikuibwa sana tunakweto kwetha kwino ukame bubwingi Rwanda rutwetha turi ukame bubweya indi uthai nkua ni bweya nontu bakawira aturetera mbeo ni itaririo tukahanda twaketha na tumucokeria nkatho inje ya buru twemura ni bwega ni twetete kwanda na nitwetikie ka tubwila nontu eka batu mbure kana batu tukona mung'au giku igikeno kuma kiri kuru bamwe amemba abaikundi mwanya mwanya bekuma Ntere ino cia mwathi baraba ijikene eta na rietwa aria kawaida taikundi ibyangige irabikuguneka na mbeo ya mboco kuma akiri mutongeria wao muno gukurukira thirikari ya kaunti ya Meru kuya na mbeu iria iyite ya ikundi iria igutethererua ni murandi uria witagwa ELRP through the county government na twina ikundi 11 o gikundi kina andu 2020 koguo twina toto ya arimi 220 aria umuthi mara benefit na package ya Ruskoko o murimi akona kiro 10 cia kwanda acoke one ndawa ya kurigiriria igunyo na fertilizer ya ronji nigetha urimi ukorwo wisa sawa bitu atakuhanda thai no kona nyume kwao kwina ndawa ya kuwira kwina ndawa ya mboleo na kwina mung'au yo mwingi muno nikuwa ni bwega sana nonto arimi bakahanda na twaketha na tukathiria mpara tucokia nkatho mingi sana kingavana nonto bo tukinyithire interview on time gwitiga thai bikinyite urira maanda yetite ningwitiga antu bathuranirite miundeo na beta kwanda atongeria ababa bariuria atiari baba ende barikina kuwata ambeo nontone gitara mathuranira mamenda na mbura ne kwirigiro ekaura ibwega muntu akanda akureo twina witikio arimi twarikia kumae mbeu ino no ria tukamathomithia na ngai nundu ni tuku expect ikorwo iri enough this season tugakwa twina change nundu tukona bia kuria bia kuigana kuma area ya mwathi na tukatimisa lengo ya the county government iria kwenda o murimi akorwo akinjitoshereshaga na chakura iriwira members baba groups ibete baandi nto bimapema na basoke babimenyere bwega nonto bakaria kumenyera kana baanda mapema utibe bagetha nonto ndina wetigo mbure kana mbure igura mbure kwana kuma mutu ategembe North Betan Class Chabari. Abiashara baboda boda taunini ya Mawantu kwa Narua baringite kura gutara baria bakaba gwatira twanya tutongeria mbere ya kithurano giki nene kiria gikathithika mweri jwe 11 mworoto jwa ithurano bibi ni gutigira kuri na urungamia biashara ne uni untumagita kwa magita enyangia ni berekanaga kwichitha ngugine ya boda boda. Dennis Munene na ndi niwe mukaririgiti wa gikundi giki tabura tukwirwa ni Dennis Mugendi. Moshi Bunge kia Igembe South yuri mushi munene mwirigo nejwa Igembe mushi yuri na biashara cia mithimba atongeria baitithia bonda bonda ni basemeni na kuthura bare baka batongeria kwa igita mbere ya bathiria kithurano kinene ntariki 3 mweri jwa 11 gwariria tusemanite machama ni Igembe South hapa kumbo mpaka anya kangi ndi mwatili wa spokesperson wa bikibiki cia Igembe South na bila tusemanite ruari tusemanite nontu bo mantu yetu ya biashara yetu boda bonda nontu itikari itite boya na atongeri ba bomba kuthura kamiti ira tomba kwa kanya kwatila before election ya ira tora mweri yo 10 tariki 3 na tora election ye nontu bo kwithira urora chama ntawe karethi ationeka arirua kinya na mantu yetu amuringira thimu ationeka murungu na mu promotere areta biashara nenge estima na itukwira ngai boya so nontu twatiro tyanankia nontu batu atiro tria nangia tuonende atu suonge nontu nyakari thitikira giyugite gi mwiri
kumona gigurua ritomba kunenkera bwana uto anenkera au Eric Munene athuri ari munene kana mukarigiti wa bo ni bakwathira ni kwithiritwe kuri na mathina jegie bodaboda nterene iji Mount Nandi bakwenda ikuthirania na jo gukurukira mibango iria bari nayo itwithirite twina challenge nyingi muno ngwitikinya wamba ibwingite muno no ntu customer betu kurira ngwitikia oni ndarikirie kuona karethi itarimwe ndarikia kwarania no tuthithia mikakati ekubanga igembe lakini karethi atwitarira akia kwenda turia ututumira twinkathi ingwitikia karethi itariri ingi muno na tutumirite itariri rira ya sana lakini ingwitikia mwankatha ikukinyite mwisho ingwitikia kinya mwana siasa urageta kuona karethi akiwa imutongoria wetu ebibiki tutia monwe kabisa na biashara betu mama ntona mwarimu etongerwe murimi na gitumi ugona antu baba bathithia kithurano ki abatura gutongerwa no mote obao karethi aitangwe estima na karethi agitangwe estima atongairia antu babikibiki na irio kuona mwigembe naru agukira na kuthwania abanga kuthura umwe wao bwa sana no ntubwa kithurano ki babanga kia Igembe South constituency na batu twe atongeri ba association tukethra twe yokenda tuona obwo atongeri baba thuro ba Igembe South so ibwa sana atongeri betu no ntubwa ngwembe bwa ikikurita no ntubwa shend light na bwa kisharu ari manto confusion ire thete Igembe South itethire ire oringi itethire twina and time ndene maua nonto riu inyo twagora kurita ngugi ukaga nonto kuma ritwa kuma muntu ba squad so rero kumira keni no rethira ntu bonze mchanganyiko so batwiro mbari yetu na kugurwa gwetu imawa ithiro ina onda thai mwanka tuthire tu na atongore ba muthabu kuona au twacinzie Igembe na reta boya na wana bonda bonze gamba guthira bene heshima na beshimunya baba muthabu akametabara barene na wamba bugathira nene Igembe South. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Endeleza biz na boost ya biashara. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Ngwataniro ya arimi bakaoa ni bagwatanirite na cukuru ya Meru University kenda gucokia murandi jwa urimi bwa manginyo kenda gutethereria kirurimi bariuga hiba kuthurukania na thoko cia githongo nkubo na kinyaga koromone kuthurania ruko ruria bagatumira kurima manginyo jaja muthurumuri okiga tutaririe Murandi Joana nijo ambitinde na kaunti ya Meru kukurukira ngwataniro ya kaoa ni Meru Central Coffee Union na cukuru ya Meru University na cukuru ya Meru University amena weed effect nikenda gutigiriba gwita thoko nega koromone enkubu ni amwe githongo nikenda bothorani ruko ejire mwe gutigiriba kunda fertilizer na amena iribe ng'ombe na njire kinandi kukurukira kinginyo gere komunikanya black soldier fly. Kwa hivyo ndio maana tumeshikana pamoja na Meru Central Coffee Cooperative pamoja na Meru University kuona kama tunaweza tukatumia hii technology ambayo inaitwa BSF ama Black Soldier Fly kuhakikisha ya kwamba tunaitumia sio tu kwa kumaliza hiyo waste ambayo inatoka kwenye masoko ambayo tutakuwa tunafanyia kazi, lakini pia tutapata organic waste ambayo wakulima wadogo wanaweza kutumia kwa mimea yao, na pia ile larvae inatoka kwenye hiyo Black Soldier Fly pia inaweza kutumika kama chakula ya ng'ombe. Interview biteja gwa thokone nibyo tukamberia kuyokia na big exchange we bitweke cash na tukamberia na ngurupu ithatu ciekuru bara bakomba kurita ngugiji nikenda bomba kufaindikana mbeca na mbeca ira tukoba konaga they will use them in the cooperative movement na nio tukenera nontu ekwamberia Meru katika Kenya yote na East Africa gutiange kwena project yeje ni Meru yamberetie na tuligwa tuli very much privileged no ndo want wa we effect abaka boy factory ile kwamba kuthia rokoro ruombe rombe kuma bekoro be ng'ombe kana bia mburi kana bia ngoko na rokoro rombe kuma fertilizer ile yatumika kimunda yetu kurware kurwo kunene uchokeria ngabana wetu nkatho union na nya university na topo kuwatanira kuhakikisha
wafadhili baba kumba kuya Meru kenda bombo tutethia turuge murandi yo jwa ko ukorwo ria tu rathoko ruria biodegradable ja mboga ja skuma ja maembe bionde tukabithithia biombe kwa irio bia ng'ombe biombe kwa fertilizer irio bia ngoko ni murando ywa nandi tuterete kuma nthiguru Sweden nyo yugatigire ikundi thotu bia kuru bikithwa bikikundika. Mradi huu umefuatiliwa na dona anaitwa Postcode Lottery huko Sweden, kiasi ya milioni kama 7.8 ambayo ukitafsiri kwa hela ya Kenya ni kama milioni 70 hapo. Ni mradi ambao utakuwa wa miaka 4 na antu baraba kethwa bagiusika ke mantu jaja nekoro na antu babethe beto na tukathithia biama bia ushirika bia koro bithatu na bio tukabiunganisha ke bieto bio 34 kenda bia 37 na wendi nandi bonjorithe baba yu effect ni thirikari ya kaunti ya Meru kwithwa ikiba into biondo bikwendekana nikenda gutigira mradi ucio kumbikana. Nimesikia tu ni watu binafsi wanajaribu. So hii ni mfano, tungependa hii mradi ufaulu, zile kaunti zingine zikuja kusoma kutoka hapa. Sivyo? Tuwe ndio wa kwanza kuanzisha, tukiendea hiyo speed mnasema ya 500. Tungeomba county government ishirikiane pia kupitia idara zake kusaidia mradi. Tukija kugonga katika milango zenyu, tungeomba mtufungulie na mtusikize na mtatue matatizo yetu. Kwa sababu kuna licenses nyingi ambazo zitahitajika, kuna masharti nyingi zitahitajika, na serikali inafaa ihakikishe kwamba imefacilitate hiyo process ili mradi uendelee. Kwa batwe turungamete utero cooperatives tukabangania ikundi byo batikubanganwa twabanangia certificate twaba sheria chonde kwendekana cha thirikari twabanangia license chonde ke kiendekana kenda tumba kuhakikisha goe kumba kwanjeria na weta na mbere. Nkiripotera World TV Betambo Dole Murioki. Obisi ya mujumbe gicigone bunge Kigembe Central ni chumirite kutheria nteto cha mukaririgite wa FKF uria wari akuga mbeca cha michetho kiri kigina kia CSF gicigone kiu nikigutumirwa buthu ku obisi ije ni ugite bari na mibango mingi ya gukira biewa bia mbeu mbithi ntukunite kuraja. Kwina mbeca iria iritawa cia michetho ndene nthuru muno kiri CDF yetu ya Igembe Central mwanka thai tutamenya githe BAU na teibangi no tuti kinyaga mutaratara kubangwa batu on tureve ke butui kiundune tutamenya na utithio bole mondrona icethwa uti kinyaga rata ndona kiuthwa kinya mikongoro thio ndrona kiuthwa uti kinya tui ntona tuitha kumanio na miario eno ya mukaririgite gwa FKF Igembe Central twenjendia Rugitonga Antika ya kuonaniria itaka mbeca iria itengagwa ni kigina gia CDF cha gutetheria mantuni megie michetho itotumirwo abwega indi obisi ibwa mubunge wa Igembe Central butongoretwe ni mutetheria gwa mubunge uyu twe Alex Murithi ibebumiritie na gukanukio ntububu bakiuga mbeca ino ichiethiritwe kinya gitumika mantuni megie gutetheria michetho. After 10 years umatuiko itanwa turi Igembe Central asethi betu babarombeto setha michetho turanio last term ba primary school bena uniform yo the both sub county, that is Kengo sub county na Igembe Central sub county na tumusogere mwesimu wetu nkatho kabisa no tubontu bou yo the first time ministry ya tu asethi betu ba setha bakimenyekana hawe ku Igembe Central na bangi bakuma Kengo sub county burabunge mheshimiwa Kele through BSS Sports na rafandite na facilitate ana baraba ina mawathe ina primary schools ya tuya sire Igembe Central to the county level na kinya the special unit ntikarari yoro ontobari yari boy personal team tiba kutura turangirite nyabo kana boyko point number 1 kwembia team ile njistangri ithano na onde secretary ndamuri kiuri onto agira un kam blogere ki groups yonde na atienda kuru ciuria kwa batu we have a proper plan ya kumba kutongeria antu babothe ba FKF bukomba kutara antu bangui indi batu tukuromba chairman wetu bwana Ntika aumbe
kureka kwa ataki ofisi ya mheshimiwa akiwa nio itu sponsor sport whereas ati ya karanthinio bakimenagiria agitonga baliuga antu iba batiri kwithira bakibebanire na siasa na bakamenya ati mubunge uyu na kubangira mbeombe thima antu mega makonani na misetho na ti misetho gwa mubira wa maguru wake indi misetho yonthe kathi na mbe na kubanga banganirwa na ntuite kuraya ukaithirwo kwina ligi yake. Twina timu ya kamiti yetu ya muthira ira ambite kubangania tournament ya mheshimiwa wetu Kili na ikethirwo leo na every year tukethwa twina tournament no like urakwithito kari like for 10 years kwina o tournament inya batu every year kwethwa kwina tournament na ingwitikia mantu yetu ethe sasa burabungi tutikwenda asethi betu ba misiuso ni antu bakire yambia cio musethi agarethia usetha kanine oro aukotheri no ntukwi muntu itira arambire cio cionthe ithananitwe ara yonthe tubanganite batu ni kwithirwa ati asethi bara basetha ni bakafaindika na mbesira mheshimiwa mbagutha provided na uniform na mibira indite antu bo BCFKF ora bakarite kidinji mwira rathirire nibo no ntukuona thai ibotura ku complain no ntubwa ligira banjiririe batina objective na sukuma na ligi mpala no ntumbeza ni tumilisio ndira barutite cionthe na laki account na ndamuri kiuria ati ndo ncogeria ndi secretary no mwanga tutale mbesa cia rutwa na ira citini ana kwende na sukuma na ligi mpala wengwa timu misho na kamana barutira mbesa no ntumbeza na tuminite cionthe igethia atia ikathira kwenda akiwa na inchi bethura baiwasi na bamenya imbira se tech sports itikumaanisha isokaki ugetha yoterwa FKF kwina atumbo kuitaji lakini tutita na guideline ro dictate itukumana ithiritoria for a quite a number of years lakini tukoro bromba kwa chief bromba gutetheria asethi ba Igembe Central tutimenya kuma kangete Igembe Central Betan Class Chabare. Ngatho cha mwanya ikugwatanira na bautwikire nteto chietu tuchemanie rujurukiri ndene ya mubango jwa kugukianga kwenderera utuku bubwega mitamori nkinya munene Tomathithio Purity Richard.